Hlangana imingiselo mngena lona FM nakuhlanganisa kwalo ngangisela station shurko eka msumbunuko lo namuhla ihlanganele siku hilera rabu kumenkai ramutile mauri lamana magidiveri makmembiri mone menani kalanga pet matebula ngwana rasmatwa jimo shango mashingirtano wachecharo makuna lwandandazi kwa mkela mingiselo meka nakonako Africa wabula wo melensuwa hitata na nchindani Eric Mamasa fama sunga kufikaleka hafu kubile awara ya kufikaleka awara ya mbili nhlekano ngwana msumbunuko kufika rabu ntlano kwa labaku yingiselo kona ngaba ko yingiselo Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo kumbe wayikuma ku audio streaming yamgana lona fm.co.za mina ngwana smart wa jimo xithango mashingirtano wa ichacha na makuna lwandadaze mingser nangora ko Africa wabula kutisela wona irila studio 1 masingita mall hili giane ela kutisela ko nangona ko lo iriko nhlekanilo timaka titele mingsero me hiyo maka ko ila tatwa weku uangula ukuyini katmaka totoleto hindlela hele nina nhlamulo kusuka ka bo sibyele xivulani ka Dumazi lava kusuka ka Dumazi lava hinga tabaka hebulana hitwa ku va nhlamulo leyi va nga hlamula vete yini hi maka leswi ma kusitwa ku switangiwa kwalano swa ntlhanu makume na makume mbiri na ntlhanu wa tipondo ntlhanu mambiri na khume sweswi itava eka hi bula hi twa kahle bari yini loko hi hunda ka mhaka yele kasi ivona mhaka leyi nga ta va kha hi languta yona i timhaka ta ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu lava phatsamaka hi xitsongwatsongwana xa mpox swi tikomba swi ri na ntshikelelo lowukulu xana ha byi tivaka ke vuvabyi lebyiwani nako byi na nxungeto ka vanhu va nako hi endla yini ku tisirhelela mhaka leyi kumbexani hi nga yi langutaka ku ya mahlweni hi ndlela leyo mfundhisi Paseka Motsoeneng va tlheleli khoto namuntlha ku ya vulavula hi timhaka tetiya ta vona ta ku va kha va winja banga leswi nga hetelela swi va mahungu swinene hi ndlela leyo ntshava na wena matitwelo ka mhaka wele ta twa n'wangulo wa wena ne le ka yona hi ndlela leyo mhaka ya ku va tatana Floyd Shivambu va hetelela na vo va tikume va ri le ka MK ya ala ku hela tin'wana ta timhaka leti ku nge le ku vulavuriweni ngopfu hi to hi ndlela leyo kwala Afrika-Dzonga i ntiyiso ku vulavuriwa hi to timhaka totoleto ku ya emahlweni i tin'wana ta timhaka leti hi nga twaku hi to hi wena tin'wana leti we nga tsakelaka ku vulavula hi to hi le ka 0860002543 hi ndlela yoleyo mahungu lawa hi sungulaka hi wo kuna yo tsakisa ku leyo ka yi nga tsakisa a hi sunguleni na tsakisa yo tsakisa hi laha kombisaka ku professor wa hina Professor Themba Sono mi ta tsundzuka ku va vulavule kwala ka nongonoko wa luva ku va ya xibedhlele sweswi hi vulavulaka na wena hayi va kha va hlakarheka va ri xiyimo xa vona xa antswa swinene ku nga ri khale va ta vuya na le moyeni mi ta tlhela mi twa nakambe mahungu walawo yo tsakisa lawa hi taku na wona kasi yoko ya nga tsakisi mahungu i ku va hi lahlekeriwile ku hela loko ka vhiki ka nhenha van'wani va mabulandlela lava va yimela rixaka ra hina hi ku hiteka kambe va nga endli swilo swa rixaka ra hina ntsena va tirha hi ku hiteka va tirhela Afrika-Dzonga lava va nga pfuna eka ku tumbuluxa na ku ndzundzuluxa timhaka ta dyondzo va hoxe xandla swinene ka ku vona leswaku tanihi rixaka ha humelela van'wani va swi vula ku tanihi rixaka hi va hi ri mepeni hi vulavula hi nhenha ya hina leyi yi nga etlela vurhongo lebyikulu ku nga va ku ri mani ke loko ku nga ri Professor Moshe Nkondo lava nga hundza emisaveni va na malembe ya 43 se na hofisi ya president yi humise xitatimende xa ku kombisa ku chavelela eka vakandyangu kumbe eka vandyangu lava va katsaka ngamu ya mufi ku nga Professor Olga Nkondo kasi na vana ku nga Ntsako na Moshe na Mikateko na Zava na Mbonya na Nkenyezi na switukulu na vatukulu na switukulu nduwo hi ndlela yeleyo ta vatsundzuka ku Professor Nkondo a ku ri un'wana wa vice chancellor ya University ya Venda va tshame va deputy vice chancellor ka University of the North va Harvard Andrew Mellon Fellow hi Xinghezi kusuka kwalano va tlhe va na ku hoxa xandla ka swiyenge swo hambanahambana leswi swi katsa ka timhaka ta ku hluvukisiwa ka milawu ya mafambisele eka swiyenge
swa vupfhumba matshamelo ya vanhu timhaka ta vufambisi science na technology hambi ku vutshila na ndhavuko hi ndlela yeleyo kasi swin'wana lexi xi nga hetelela xi va koho i wun'wana wa lava va nga hetelela va vadyondzisi eka tin'wana ya tiyunivhesiti le Amerika xin'wana lexi mina xi tsundzukaka a va ri ka Rixaka Forum Rixaka Forum a ku ri xiphemu xa rixaka leri ra ririmi leri ni vulavulaka hi rona lexi a xi kha xi lavisisa matimu ya hina lomu hi humaka kona leswi hi lavaka ku swi fikelela tanihi rixaka va tlhela va un'wana wa xirho ka vatsundzuxi eka GW Nkonyani Education Trust na a va ri koho lembe na lembe a hi hlangana na vona hi siku leri ra kwahala maheleni ya n'hweti ya N'wendzamhala loko hi kha hi tsundzuka nhenha leyi na yo yi nga hetlela vurhongo lebyikulu GW Nkonyani se vanhu valavo hinkwavo a ku ri vanhu lava hi vulavulaka a va endla leswaku hi hlangana loko hi ta va fanele hi vulavula hi nhenha leyi hi vulavulaka hi yona Professor Mushenkondo ongeti xikwembu xi nga mi tiyisa va ndyangu na maxaka na vanghana na rixaka hi ku angarhela ku tiya ka mhaka leyi ni yo mi tshahela swintsongo ka leswi matimu ya vulaka swoho hi nhenha leyi nga etlela vurhongo lebyikulu i mani a swi tiva ku loko hi vulavula hi nhenha leyiwani i yin'wana ya tinhenha leti ti nga teli loko ti ka ti dyondza swikolo hala malembe ndzhaku le ka mtititi leyi a va dyondza na papa Risenga Maluleke a va dyondza swin'we se i van'wana va vanhu lava va nga na matimu swinene lawa hi nga ta ya twa hi ku ya hi ku famba ka masiku na minkarhi hi ndlela yaleyo swi nga leswi ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi tiri hi kombela n'wina tanihi rixaka a hi tinyungubyiseni hi voho Professor Nkondo hi tlangela vutomi bya voho se loko hi tlangela vutomi bya voho hi lava ku nyika vayingiseri lava va nga kotaka ku hi rhumela ti-voice note vayingiseri lavawani va fanele va va ri munhu loyi ka vutomi bya voho va nga tshama va hlangana na vona Professor Nkondo hi nga tsaka ngopfu loko hi kuma vayingiseri va lava va rhumela ti-voice note hi mi nyika mpfumelelo wa ku kandziyisa voice note ya timinete timbirhi mi hlamusela leswi n'we mi tsundzukaka kumbe mi tivaka swoho hi Professor Nkondo hi ndlela yeleyo sweswo swi ta hi pfuna leswaku hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo na ku chavelela va ndyangu va kota ku swi vona ku nhenha leyi hi vulavulaka hi yona hi suka kwihi na yona naswo yi pfune ku fika kwihi tanihi rixaka hi ndlela yaleyo lava hina hi nga ta va lava ku vulavula na vona hi ta va hi kha hi swi endla tani loko masiku ya kha ya famba hi ndlela leyi kusuka ka xivulavuleri xa ndyangu ku la ku ta twa ku nongonoko ku ta fambisa ku yini ku ya fika kwele ka ku va se hi hetelela hi teka xiboho xa ku sweswiwani hi vulavula na mani ku a ta hlamusela yini sweswiya swa ku taniya a vo maka ko se ai kandzisani leyiwani a hi nga loko la ku vulavula hi prof ku endlela ku va xixima a ni ta kombela ku hi nga ngheni la moyeni hi tirhisa sweswo ku fika sweswi sweswiwani ni lava va va tivaka lava va nge va dyondze na vona kumbe va vadyondzisini kumbe sweswo rhumelani voice note ka nomboro leyi 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela yoyoleyo kasi ke leyi mhaka nkulu hi lava ku vulavula yona ti tele hi lava ku twa n'wana ya timhaka ku hela ka vhiki a ku ri na mayoral challenge leyi ri koho la Giyani a ku ri mphetsa vanhu va kha va ya hala na hala Munghana Lonene FM yi ri koho la hi mitlangu yi tlange na hina xipano xa hina xa le ti-F xi dyiwile hambi sweswi van'wana ni nga va twa laha ka grandstand va kha va ku hayi ongeti referee a xaviwile swi tala ku va tani loko xipano xi dyiwa ku va ku xaviwe referee se amkhesisa ngomu nga humelela ni vone na Tsvara va kha va tsutsuma swinene va kha va komba ku ve le ku coachini hi ku hiteka hi ndlela yaleyo se a hi buleni ni lava ku bula na n'wina leta timhaka ta mpox hi ta vulavula hi tolo loko vuya mahungu na misava ya awura yan'we se sweswiwani hungu rihi kumbe rihi leri mi nga va kumerela rona a hi mutwenini kumbe angulami ku yini ka roho ka 0860 002 543 kambe ke yimani sungula la lava va vuhosi bya ka bya le Xivulani ane
a va ni tiselangi envelope ya brown ku ya hi leswi a mihleketa kumbexana va nga ni tisela envelope ya brown ivi se hi nga ha vulavuli na vona vo lo cinca mihleketo vona va ku hayi swantswa va nga ha vulavuli va vula tani ve ri a va ye xividyini loko va ri xividyini va hlangana na vanhu lava va khumbekaku ivi va hetelela va teka xiboho xa ku hawa leswi n'wina mi nga kola a ku na a swi bohi ku hi ya le amoyeni ya vulavula ni mi hlamurile kwani se loyi a nga vulavula moyeni loko ku ve i lava ku ta angula swin'wana a fane na hi ya tekwala xividyini hi leswi va nga vula swona n'wina mi nga swi tiviki swi sukela ka ku va muyingiseri a nghenini a ku va humesiwe ti-150 rand leti a va ku i ta loyara timhaka ta ku koxiwa ka misava se sweswo swoleswo swi hetelela swi endla leswaku va vohosi va ta hlamula mi ta tsundzuka hi vulavule na vona khombo ra kona i ku hosi ya va nga pfuki kahle siku leriya se ya va nga koti ku hlamula swivutiso se loko va yi va ya hlengeletana va vulavula tanihi vanhu lava khumbekaku va hetelele va fikelela xiboho lexi xi nge a hi nga vulavuli moyeni loyi a hi lavaku a tika hina loyi a hi lavaku a tika hina loko a teka hina hi koho hi nga ta yi teka kusuka kwalano hi ndlela yoleyo se a yi kutumikisa ra mina 0860002543 timhaka i tingani leti nga na tona hi lava ku teka riqingho rero hi twa ku hi vulavula ku yini u khome timhaka hi ndlela yaleyo ku ve na matitwelo ya ku hambanahambana endzhaku ka loko ni ta va ni vulavule na Kennel Mdluli hi mhaka leya ya ku ba munhu nyana hi mpamu swi nge ku yisi a jele ku vulavuriwe ngopfu hi ndlela yaleyo kambe a ni tivi wena u ri yini mingiseri wa mina 0860002543 hi le ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba dlari na ri teka riqingho rero kambe ni pfumelele leswi nga na nonda laha banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 a hi ku tumingisela me ku khometi timhaka kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho eka nhlekani lowu namuntlha ku ri musumbunuku wa kahle lowu nga na timhaka to hambanahambana leti ti nga ri ku humeleleni la tikweni la leti hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa wena eka tona a hi sunguleni hi muyingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani lowu nhlekani itsekani muhaxi lonene mvulavula na mavutane hala Saselamani aye valungu valungu va mina la ku nghena ngopfu ka mhaka leya ya Floyd Shivambu ne ni twile mi ku ti tele timhaka mi katsa na ta va Floyd Shivambu ku a ti la ku fika makumu i ntiyiso a ti la ku fika makumu mara leswi a ni la ku vulavula swona i ku xiboho lexi nga tekiwa hi Floyd Shivambu swi endliwa hi vanhu vo tlhariha leswiya loko ni swi langutile Floyd Shivambu aka MK o tumbela hi ridzasi o la ku tshika swa tipolitiki wa swi vona ku le a ya ku kona le ni mi byela ntiyiso muhaxi mazulu mi nge pfumeli ku ri mafikizolo a fika a fikela switulwini vona ku i khale and ku na nyiti laya se loko a langutile swi vone ku loko o tshika ku a na ha joyini nchumu swa endleka Malema a tlhelela a xavelela ku a vuya n'wana mani ni hi sungule phati swi ku yini se loko a joyinile phati yin'wanyana a swa ha xaveleleki u ta n'wi byela ku se ni xirho leyi se Floyd Shivambu o la ku tshika swa tipolitiki se o lava ndlela maendlele hi nga rivali ku misaliwa o le ka layini ya swa nawu va Malema swa nawu a va tivi nchumu va tela swo huwelela henhla ka ti-stage a wu tshame a swa swi kahle ku ni nga huma njhani mara se a ku no to joyina party kambe hikokwalaho ka yini mi nga fika ka ku loko munhu a ya ka MK yi la ku tshika tipolitiki ni kongomisile ngopfu aka Shivambu lava n'wanyani swa endleka va ha continue mara Shivambu loko ni langutile u vi na ti-challenges ngopfu la ka EFF tin'wanyani ta tona hi nga ti khumbaku nyana i va VBS lomo languta case ya VBS yi ba ngopfu yena na ndisa na yena and Malema u tumberile because la loko mo yi languta hi ku 88 Malema o nyiketiwa mali liya a nga vangi 100% physical ka case liya
se a swi vona ku ri la nda famba na n'wana mhani swa tswa lava ndlela yo huma ku hi hlangana kunene tikhoto Nemetri. hi wo malawo ma mina muhachi Hayi, Nemetri na khensa swinene. Enkomba longa khensa 0860002543 ba Eastern Cape kumbe va mfumo wa Eastern Cape twana veri yini veri va vekela tlhelo 13 million leyi nga ta dyondzisa vatswari maendlelo ya ku kurisa vana veri leswi va nga hi mhaka ku fika sweswiwani ku na nhungu wa vana lava nga dlawa hi vamhana vona video yi la ku tirhisa ku yini a hi amukela lungwana mingiseri 0860002543 nhleka hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Sikane Pugeni Botpet. hi pfukeli papa minjhani Pugeni xikolo xa mina. a khensa Di Botpet. Botpet na ku vulavula hi special ka leya special ka ti-comment kumbe ti-remarks leti nga vulavula hi premier ya Gauteng Panyaza Lesufi. Hala tlhelo chairperson ya Gauteng. Ni yima na yena ka leswi a nga swi vulavula ku ANC na ti-other political parties a va doni ka Floyd Shivambu. If ka politiki or an organization ku na ti-differences ku fanele ku tsundzuxaniwa a handleni ka ku va hi hlongolana kumbe munhu a diphatha ka party yaleyo kumbe ka political party yaleyo mi ta tsundzuka Botpet vanhu vo talo lava vulavula vurimi ro fana kambe ka Floyd ku dyondziwa yini hi ku Floyd a nga lo tsundzuxa i lo huma famba i fambi huma famba hi mhaka ku a ni ku na differences ene once ku va ku na differences la ta vula ku a ku va na solution mara loko Floyd a nga tsakangi swin'wana a fane a tshamini va ta na resolution a ni tshemba ku a ku ta ku na solution se loko Floyd a fambisa leswiya i famba na timiliyoni ta vanhu se hi nga tsaki hi swin'wana that's why Botpet ndani ka xikombiso hi swin'wana leswi nga hi dlayela like ndani ka xikombiso swi nga fika swi hi dlayela ANC ya hina hi mhaka ku fika ku huma a famba na group ya vanhu ku huma Zuma a famba na group ya vanhu se vanhu ti-organization tin'wana ti-political parties a va dyondzi loko sweswiwa mi hlongola aid ka any organization swi ni famba na vanhu vo tala ni famba na tatami na vanhu ni famba na vanhu lava fevhaku mina se Floyd i fambe na timiliyoni ta vanhu leti nga ta costa yini EFF ene xin'wana Botpet ku na timiliyoni ta vanhu a South Africa va nga vhotela EFF ene their aim a ku ri ku va ta tirheliwa mara sweswiwa Floyd i fambile se vanhu va South Africa vanhu xa ku hetelela vanhu va South Africa a va dyondzi a ni se hi na 30 years in democracy a va dyondzi vanhu tiphati leti tele ngopfu ku na ti-civic ku na ti-SANCO the whole South Africa ku na controlesa tihosi hinkwato a va khomisi video a ku vi na ti-WhatsApp group hi ku ya ti-province hi chuza phati yi-1 leyi nga ta tirhela vaakatiko tiphati leto tala a ti nge tirheli vaakatiko ku ve na exemplary a Joburg ku ve na eKuruleni ku ve na exemplary a Nelson Mandela Bay Eastern Cape swi nge hi yiselo Botpet se hina vanhu va South Africa hi hina hi swi endlaku yani hina hi nga ya ku vhoteni tiphati ti va ti tala se mara lexi ni lava ku xi vula hi mhaka ya ku Floyd Shivambu i fambe na mimiliyoni ya vanhu ene vanhu lava nga vhota a va vhota ku va ta combine na va Malema na va Dr. Bush Ndlozi va tirhela vaakatiko ene a ku ri yona the main opposition party leyi ni vona hi nga ku i capable but hi ku vhela masiku la ku Zuma i political matured evoneni ka ANC a nge byi koti ta decide ku no why ni nga targeti ti-smaller parties ni ta kota ku lwa na ANC mara swi ta costa vaakatiko va South Africa xikolo xa mina se marito man'wana i ri a hi sunguleni vandla leri nga ta katsa hinkwerhu swi ta olova hi 30 swi ta olova Botpet that's why sweswi ni nga swi vula ni ku ANC a swi lavi hi hlupheke njhani na yona hi suka ku 1976 hi ndzeteta hinkwato loko a ku ri na problem a hi fanele hi ngheni ndzeni hi lunghisa controlesa ti-SANCO a va fanele va advise ANC loko va nga tsakangi service delivery loko ku ri ku a va nga yi lavi ANC vanhu a va chuzi phati ya yi-1 ku fana na va Britain na va America va chuza phati yin'we yi va tirhela yi ta kota ku account se no ANC I do know ku yi tirhe swo tala
mara 30% ku va na ti-challenge 70% yi tirhelini vaakatiko vanhu va na tiyindlu hambi ku 100%. hambana na ti-percent botedi hambana na ti-percent mo va tirhile a va tirhangi swi helela kwala mi nga ngheni ka tinhlayo loko se mi nghena ka tinhlayo swi ta hi vulavurisa ngopfu kambe hambi swi tani khensini nkarhi wa n'wina buti wa mina Hlayisekani xikhulu xa mina. no inkomo 0860002543 nakona ka afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM makomba ndlela hafu ku bile awara ya 12 a hi amukeleni mani nkosina jauke hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini nkosina tinhlekani rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Vana va hina va ta ze va khegula ka ha laviwa hosi ya Matsonga Xichangani leyikulu se a ku na lexi hi nga ta endla xona a vo yi lava va yi kuma swa ku hosi nkulu ya Matsonga Xichangani i mani yi ta kota ku phatiwa loko ku nyikiwa mvulavulelo nakambe hi mhaka ku sweswi swi nga va nghenisa murin'weni manipopi swantswa yi tshikisiwa hi mukhuva luwa yi nga endla swivulavulelo swo tala hi mhaka ku a ku se za ku tiviwa ene a ni va voni va ri na tluma ku un'wana na un'wana ta ku hi ye un'wana na un'wana sweswi vula ku hi ye i va ka mani na vatswa na va lava ngo va ka Maluleke va ka Mukharivhoki va ka Nkuna ke swi tele butet swi tele lava swi lunghisi inkomo. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. ila nga komi ngisero mugana lona FM America Africa wa vulavula hitari ita bula na bandu le rihanyo hi bulanyana katsongo timhaka leti ta mpox leti manjawo ke veriturero ra rivuliwi rero ra monkeypox vera rivuriwi ri fana na K-word leri ya ri tirhisiwa hi minkarhi ya le ya xihlawuhlawu vera rivuriwi sa hi ku tumingiselo meko ta tlhela va vutisa na vandyawu le rihanyo swa swi tikomba swa ha ri ku tirheni voka nga va hi ri ka nxungeto wa njhani loko swi ta ka timhaka ta mpox tanihi misava nga tlhelela ka lockdown ke nako lava va ri ka nxungeto i va mani mikama yin'wana ku vulavula hi lava va nga na mavabyi yo karhi ti-underlying conditions a ni ma swi vona ku ra Xitsonga xi nge ri khohlokhohlo famba nayi ku na vanhu vo ti fambela hi kha hi nga swi tivi ku va na mavabyi kumbe yini hi laha ku fika ku va na swiphiqo kona loko se swi ta ka timhaka ta mavabyi yo fana na COVID-19 hi ndlela yaleyo kambe se leyiwani ke vuvabyi kumbe mpox leyiwani yi kumeka njhani yi lava hi mbala ti-mask yi lava hi endlisa ku yini hi le ka 0860002543 hi ta va kha hi bula na vona hi mhaka yeleyo ku ya amahlweni kambe ke a hi ku timingiselo mehe kwalonga koko ku timhaka tingani un'wana mingiseri a hi n'wi tweneni hi n'wi amukela hi loyi i nhlekani botet i nhlekani ka n'wina na vangiseri va Afrika wa vulavula a hi boto mina ya minjhani n'wana mani hi pfukeli boto mina minjhani n'wena firstly ni kombela ku va ni congratulate jale ka lere ka Dricus ku va ri kote ku yimisa mujeko wa hina le Australia ku va a hlule Adesanya so for that well done to the young man a tinyungubyisa yena okay ta vulavula hi mhaka ya n'wana wa le kaya Floyd Shivambu an intellect munhu a nga ya xikolweni kahle a nga dyondza man well grounded and politically sound mina a na problem na ku va a tshike vuxaka bya yena na nhlangano wa yena wa EFF lowu a na yena a nga wu co-founder un'wana na un'wana i na right wa a teka xiboho hi vumundzuku bya yena hi ku ya hi ku informiwa hi yini leswi nga le ndzeni ka phati leyi a tikumaka a ri ka yona but for mina leswi nga va very surprisingly and strange i ku immediately loko a chika ehenhla ka xitimela lexiya a tikuma se a khandziya xitimela xin'wana xa NK xivutiso nkulu ka mina ku ve mhaka ku nga va ku i mhaka ya ku i vone swi antswa ku a ya ka NK mhaka ku na madyelo ya rihlaza or hi mhaka ku ku na opportunity na nga kota ku va a kula ka yona or i mhaka ya ku volongu koka rinoko hi swin'wana other than political ideology because loko ni langutini EFF
yi na rimitsu or yi na timitsu and yi na shape ku ri yi na xivumbeko lero yi na constitution. So loko i compare EFF i ta yi compare na MK leyi nga le ka xivumbeko xa Amoba ti nga tive constitution ya yona yi ri yini ti-branches ta yona ti ri yini yi tshamishe ku yini i mani murhangeri wa yona other than yena former president Jacob Zuma na ku endeka yini because loko a pfuka a nga titwangi kahle you get recalled hambi ri parliament hambi i byeriwa ku wena i secretary general ya party lena loko pfuka nje mapapa yanga titwangi kahle you get recalled. And ni nga koti ku twisisa mina ku i fikelele njhani ka xiyimo lexi a nga fika ka xona. Xin'wana futhi mhaka ku i ya nghena endzeni ka party liya yo ka yi nga tshamisekangi at all ene safety ya yena laha ndzeni ka party liya ta ku yi ku fika kwihi because vanhu lavawani i vanhu lava nga disgruntled van'wani va hlongoriwini hambi 9 of them va rikoriwini a parliament ene swi easy ku va n'wi lumbeta ku hi fike laha hi nga fika kona swi ri hi wena Jacob Zuma a langutana na wena a kha endla ti-deal na wena so that wena i ta take over nhlangano lowu hina hi nga wu sungula hi nyuku na ngati wa hina. So I don't know whether that decision honestly speaking is going to speak to its future hi ndlela yihi hi leswi ni kumaka ni ri xivilelo ngopfu hi swona Bothwell. Van'wani va ri kumbexana i tsakisa hi ku sungula swilo kusuka hansi se swi nga leswi na sweswiwani i tiyimisele ku ya aka hi vuntshwa wa swi vona ku aka MK party hi le murhangeni se i lava ku ya sungula kwalano a va pfuna ku aka lokuwa mi ri yini sweswo switina leswi nga layani na tipala leti nga layani Bothwell hi swin'wana and then na ku swilo leswiwani i ta kota ku nyiketiwa vuswikoti bya wena byo i kota ku aka structure lexi i nge wena la ta xi aka xiyima naswona ni believe ku loko i ri munhu wa kula and la nga fika kona politically n'wana loyi i kurini politically ene na le xikolweni i yili i nge tikumi i kha i tikuma i la ta sungula nkarhi ku ya ku yile mara swi fana swi fika laha i richaku xilingo se mina vuswikoti bya mina nga se byi lava ni ya byi exercise kun'wani mara hayi ku i tlhela ya sungula muako lowu o ka nga ri ku na guarantee hi wona because Bothwell you cannot let go of what you have i nge tshiki lexi i nga xi khoma mavokweni hikuva wena i believe ku lexi a ni xi vona ku le xi ta xi ya mi tirhela and a wu ta xi khoma xi lexi a wu tivi xi na mika a wu tivi xi njhani mara leswi ni nga na xona laha mavokweni ni guarantee ku i xa mina ni na xona ene ni na say ehenhla ka xona so na loko a lo resignisa leswiwani ka EFF a tshamanyana maybe 3 months a titwa a twa na moya ku wu bela ku a kha teka na switsundzuxo kusuka ka lava va n'wi rhandzaka va nge le kusuhani na yena hayi politically mara mi kuma ku ti-academics lava mi kuma ku va nga kota ku va n'wi hlelela xiyimo ku we think hi ku ya hi hina i nga va best suited ku loko tshama i ya ka nhlangano lowu oro i suka totally i ta endla leswiwani hi ndlela leyi South Africa yi nga kota ku benefita hi experience na expertise ya wena Bothwell. na mitwa ku na vanhu vo tala lava va twala ku va khumbekile kumbexana na yena xivambu loko u kuma nkarhi muyingiseri wa mehe a byela rixaka leri ku kahle i fike njhani laha kumbexana a swi ta antswisa ku vilela loko vanhu va nga na kona kumbe ku twa ku vava loko vanhu va nga na kona. Mativa ku problem ya ti-politicians they are not being honest with themselves and loko va vula va hleketa nga ri vanhu lava ta vona to ka ti nga fikelelanga ndhawini yo karhi kumbe vo ka va nga ri reasonable or original so loko ku ri yena i fanele va honest with himself leswi hina hi vulela swona mina a ni na vuxaka na EFF at all but ku na vuxaka between mina na Floyd tanihiloko a ri n'wana Mutsonga muchaka na huma kaya vuxaka byebyo ntsena na capability yena na talente leyi ni yi vonaka yena ku a ta yi tirhisa ku antswisa rixaka ra hina Vatsonga hi ndlela yin'wani hayi xiboho lexi a nga xiteka so a tshika ehenhla ka xitimela ku ri i tshika ehenhla ka flying pan a ya ti hoxa ndzeni ka ndzilo ene actually lahani honestly loko i languta
hypothetically i languta ku pela ivi hi analyze kahle ku ta va na ku kwata ku karhi ka African rangani va nga ta I think it's amukela vanhu now mara the rest I think va tenda environment ya yena nga vi conducive ka kota ku leswi va nga n'wi vitanela swona ku ta swi endla la ka party liya so ka yi nga ri ku na shift anyway yi ngo va amuka a hetseleni Botmaris na ku nghenisa un'wana la kambe van'wani va ri a mi ta swi vula rini ku i kurile hi tlhelo ro swa tipolitiki loko a nga muvisangi leswi a mi ta swi vula rini ku ri i na matimba ni tsundzuka un'wana kha tshaha ku ri a mi ta swi vula rini ku ri he is a force to be reckoned with loko a nga humangi laya hiko nkarhi lowu hinkwawo a ku vulavuriwa hi tatana Julius Malema ku vulavuriwa hi EFF swi helela kwalaho a ku vulavuriwa Julius Malema i rasa ngopfu mara a kha hi vulavula ku he believe ku the brain behind EFF i Floyd Shivambu yena the brain behind lo oyela noise just a noise maker ku va la tata audience sena loko ku ri na growth ya EFF hi ku ya hi leswi loko langute loko va attend stage va tarisa ku swona a va tshama va ndhawini yo karhi ku nga tali anta believe anta sweswi anta vulavula EFF maybe yi ta va yi ri part ya government or yi ri the second largest opposition party a South Africa but leswi endla ku every time va register instead of va kha va ya phambeni it says a lot because mabona hi langutisi ethics na attitude ya ti-leadera loko swi ta ka mhaka ya politiki na i hlonipha njhani vanhu lava i ngete wena i lata ya va ti-7 ta vona i ku va ku na respect for vanhu vo fana valawo yin'wana mhaka yi nga huma potete mhaka ku Shivambu a lavini ku he was the chief negotiator ya EFF Shivambu a swi lavini ku ethics va tikuma va ri part ya GNU kambe Malema ite during the process ya negotiation Shivambu na ANC na van'wana lava va kha va negotiate na vona Malema a teka phone a fonela president Cyril Ramaphosa a demanda mhaka ya ku ni riveri a demanda mhaka ya ku yena swa a nga pfumela ntsena ku nghena ka government of national unity only if inyiketiwa position ya vu deputy president so loko swi fika ka Shivambu ku when Shivambu was engaging because ANC a yi ofari ku ri kuma Shivambu ta va deputy minister ya finance loko a swi kumeka ku ve na mhaka ya ku collapse ya negotiation and what caused that ku loyiwani Malema ivi a va khani parallel a negotiator a fonela direct nkulukumba Ramaphosa ku va demanda position ya deputy president hi lava va nga swi investigate so loko ku hi sweswo na swona hi yin'wana mhaka so hi swo swi endlaku swin'wana ku i nge vi one man show all over i place van'wana i nga ri i ti-place holders mara ku ri ku a va nyiketi vuhlamuleri bya vona leswi va fanele va byi endla including na mhaka spokesperson a hi tivi na spokesperson xa EFF hi yena vulavulaka lahani waya so hinkwaswo hi yena so perhaps mina a ni ku ehenhla ka yena a ni swi amukela ni tele leswi ni nga against xona hi laha nga khupukela ko ni vitwini vutomi ni vitwini 0860002543 na ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela ku haxela twi kusuka la studio 1 again hi laha hi nga ko eka nhlekani lowu n'wana miyingiseri hi loyi nhlekani kalanga we papa pukani hi vatomi kwihi hi boha ntamu lowukulu swinene a ni khe ni languta mhaka yin'wanyani ya ikhonomi mi nga se nghena ka mhaka yaleyo ma swi tsundzuka a parlamente loko ku na un'wana wa xirho xa economic freedom fighters ivi i hetelela a vulavula rito rin'wana a ku 1994 gave us fuck all ma tsundzuka ivi mutshama wa xitulu wa aku i ririmi muni rero ivi va ku i Afrikaans swi a yi nyikanga nchumu 99 se ni vula hi mhaka ku loko n'wina va ka n'wini bo i ririmi muni rero hayi lava hala kaya Mozambique va tala ku vula sweswo ku njhani va ku bo ntamu we unjhani
Ai mtweni mi vona economy ya economy man Khalanga loko ni languta mbulavulo wa president kumbe ANC yi vula leswaku ku na leswi hi swi vulaka economic recovery andaka loko hi suka ka COVID mara hi nga tlhela hi andako mara loko se ni tlhela ni twana lava vo hlela kumbe ti-economist va vulavula wa swi vona ku ri no hinkwavo loko va langutile va na mapumelele mara leyi a yi ni tshuwa ngopfu Khalanga loko ni languta ikhonomi ya hina yi endliwa yi kurisiwa hi swiyenge swo hambanahambana a ni ri a yi le ku kuleni ni nga va ni ri hava xikalo xo pima ku ri kusukela ka mimbulavulo hinkwayo na mavonele sweswi yi fika kwihi mara mo ni ta ka mintirho ngopfungopfu ka vantshwa ku ri se yi le ka tiphesente tetiya ingaku yi yela kolomi ya ka vo 35% yi ya yi tlhi ya hansi ku ya hansi kumbe ku ya henhla ingaku ku ya henhla ku ya henhla tinhlayihlayi letiya ku vula ka risengamaluleke loko hi ta ka swa mpfuvampfuvu ngopfungopfu na le hi teka na leswi nge industrialization swa tifeme na yini hinkwaswo leswi swa laveka ku veka ikhonomi ka xivumbeko lexi hi nge le ku xi laveni no vona nkarhi wu khu swi teka malembe ku va hi ya fika lahaya kambe va vula swivangelo vinyi va swona ku ri a hi se fika laha hi ta fika laha ivi ni rhumiwa hi nkulukumba wun'wanyana va nge i mfundhisi Xitlhavani mi yingise ukulu wa n'wina a ku famba siku rin'wana i ya moyeni i fika i hlamusela leswi hambiloko a swi koteki se hina vaaki hi fika la ka xiyimo lexi se hi vilelaku ku ri na hi nga swi endlisa ku yini se se ni nga tata ka leswi ya Khalanga va swi vula ku ku thekisiwa vanyankumi ku na kumbe tindlela ta kona i nga ku hatsi fika ku i nge tekeli vanhu leswi swi nga swa vona va nga hlengeleta ku va swi hlengeleti njhani hi nga keni ngopfu kwalaho ivi a ku leswi hi nga 62 million la tikweni i mfundhisi Xitlhavani va ku loko a ko tekiwa un'wana na un'wanyana ivi nhleka va ka ko tekiwa un'wana na un'wana a nyikiwa 1 million ku famba mi ya yi bindurisa loyi a tsandzekaka a va blacklistiwa se mina hayi mfundhisi sweswo a swi nge siwi swona swi nga va swi languteka swi hi swona mali ya kona yi loko yi huma ka vanyankumi hi nga swi endlisa ku yini ku ya mahlweni se Khalanga lexi ni vonaka xona i ku ri vaakatiko se va fika laha se va heleliwaku hi manu kumbe hi ku heleliwa hi matimba ku ri na ikhonomi leyi matwa loko mo langutisa matikoxikaya hina hi huma matikoxikaya loko mi languta tiko xi languteka xi etlele i xivuriso xa kokwani Magomani wa Xikundzu a nga vula sweswo marito lawa loko mi twa va ku na tiko a xi etlele a ku xidyiwa vakokwani va ri le Mozambique ku tanani haleni tiko xi etlele kambe leswi xi nga tlherisa swona a hi vulavuleni hi rural economic development matikoxikaya ku va va hoxa xandla ha vulavula hi swa tihosi ku ri tihosi kun'wana a ti swi tiki ku tendla yini kumbe swi nge ti yini mara misava ke loko ho langutisa misava liya yi na swin'wana kambe a wo pfuka i teka misava liya u endla leswi endlaku swona ti kona tifeme ni tsundzuka le ka Magomani ka Xikundzu a ku ri na ndhawu yin'wanyani a yi katsa Mhinga na Xikundzu va ku i Mhinga Xikundzu estate a ku ri na xipata laha ku rimiwa ku ri na valungu laya va tshana mavito van'wana va ku va swi sorry anti hamba swi rhupetela hambi swi vula yini kambe vaakili va famba Khalanga ivi i ti vutisa ku ri na le ka makuleke swa ha ri kona swin'wana hi swin'wana swi langutisa madorobeni matikoxikaya hi nge se fika ka leya mfundhisi Xitlhavani ku ri phakiwa mali loko swi kotikana hi ku phaka swi nge kotiki so loko hi languta sweswi ku na vamanana hi ti vulavula hi ti-sectors ka ku aka va kona vamanani ka ku baka va kona vamanani na vo xota leriya rono kumbe va kona mara ni hleketa ku va kona mara a hi voni dente kumbe a hi voni xo karhi maybe kumbexani ho jaha nkarhi wa ha famba wu ya mahlweni Khalanga se economic development yi laveka ngopfu kumbe ku ndlandlamuxa ikhonomi ya hina leswaku mintlhontlho leyi hi nga na yona swi katsa swilo swo tala ku hi ta kota ku ri vana va va na mintirho a swi vuli ku loko ri tswatsi a wu lavi ntirho a yi lava mintirho kambe hi nga fika njhani laha hi nga ta ku vi acceleration swi hatlisisiwa loko hala van'watipolitiki va nga va n'webana na swi ta famba hi ndlela yaliya mi ni voneka ku tele ku n'webana ku tlula ku nghena hansi ku buwa ritshuri ku vula ka Mundli Ngubela a ri la Ekurhuleni a ni lava ku vona tiko leri kumbe Ekurhuleni region yi ri ka construction site na president va swi vula loko ho teka South Africa hi endla construction site leswo ku tshama ku va busy man lomu swi kotekaka hi nga vonaka ku ya ku yitane tiko hi nga vonaka ku ya ku yitane tiko kambe swi ri tani eta ku yini na hayi very futsi Magova
mwa saka hina leswiya va ku tikushetlela mona hi fambeni so Ai mativa na 0860002543 ngona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela ai kuti mingiselo me ndzi kombele ti voice notes leti ya hingeteri lava ku twa n'we mi nga hlangana ka vutomi bya n'we mi nga hlangana na Professor Nkondo hi kombela ku va n'we mi kandziyisela ku voice note hi timinete timbirhi ku leha ka yo ta tlanga ha mtsemba na swo ku mi koho un'we mi nga hlangana na vona ka vutomi bya n'we hi tlangela vutomi bya vona hi twa ku mi hlangana vo kwi mi tiva yini hi swilo leswi mi lavaka ku swi hundzisa ka ndyangu na rixaka hi ku angarhela hi ku a ku nga ri munhu wa ndyangu ntsena a ku ri munhu wa hina hinkwerhu tanihi hi rixaka un'wana wa lava hi tinyungubyisaka hi vona nomboro leyi mi rhumelaka voice note ka yona i 065 744 3911 065 744 3911 se loko ti tshamisekini muhumelerisi va ta vulavula na mina va ni byela ku se hi tshamisekini a hi ti tlangeni ivi se hi ti tlanga se hi twa ku miri yini n'we va rixaka leriwani loko mi kha mi lahlekeriwe hi nhenha n'we mi nga kusuhi na swona ringenyetani ku fanele ku va na ntirho wa ximfumo la ku fanele ku ndliwa official hambi official provincial hambi official national hambi yini kambe ku fanele ku va ntirho wa ximfumo lowu wu nga ta ndliwa loko hi heleketa nhona ya hina a ndlwini ya yo hetelela se n'we mi nga kusuhi na mi rhuma sweswi fana ni mi ndla swin'wana nchumu fana ni mi tsala swin'wana nchumu a ni mi loko no tsala mi ta ku nlango swilo ku ve ni muhaxi hayi mina ni swi tshikini n'we mi nge le ku hi rhangeleni ku nga va ku ri tihosi n'we mi nga tsala ka rixaka forum n'we mi nga ka switulu swihi kumbe swihi tsalelani president mi ku president hi leyi nhenha ya hina a yi vi na nkosi wa muxaka lowu kambe hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhleka hello botet papa ahe mi pfukeli bot mi ri yini n'we mani kombela ku vulavula hi leyi ya xivambu leyi ya hi ku twisisa ka mina tipolitiki ta South Africa ku hava munhu loyi ni vonaka ingaku i tiyimiserini ku tirhela tiko leswi ndzi vonaka swona ingaku hinkwenu munhu un'wana na un'wana wo langutara hi khwiri hi ku leswi ta xiswona ni twisisa ku nkarhi a wu vangi nkarhi wa kahle for Floyd Shivambu ku va a famba why ni vula leswi ni vula hi mhaka ya ku xo sungula a fanele a langute vanhu lava va nga vhotela vandla leriya hikokwalaho ka yena a swi na tin'hweti ti nga ni huma ka mihlawulo leswi vulaka ku ri yena loko a suka sweswi ka nkarhi wa sweswi a ku wa tshika na loko kumbe a lo yimela conference ya December a ku ni kombela ku ka ni nga vi ni nga ni hlawuli ka conference leyi ni ya sweswi a ni tiyimiselanga ku va ka xitulu or nchumu then a va a fambise sweswo a swi ta va swi vula swin'wanyana mara leswi nga swi swona hi leswiya swa ku a hi swi tivi hina vanhu ku hi yime kwihi hi tshemba mani hikuva hambiloko ku ri ku yena sweswi i ya ka president Jacob Zuma loyi a ri ku n'wi hlekuleni for malembe lama yo tala a vula ku ri a n'wi ti-allegations leti hinkwato a ri kona a n'wi sola se ku cince yini sweswi hikuva swi nga endleka ku va ku ri na vanhu lava a va ri against Zuma hi mhaka ya yena then va famba na EFF se leswi loko a va susa le ka EFF kumbe sani loko ri va kona va famba na yena leri nge yini ku tirheriwa tiko kumbe sani ku tirheriwa vanhu makhwiri ya vona na hi ku leswi va ti vulavulaka masiku hinkwawo va ta mi byeli hi ku tipolitiki ta South Africa hi fanele hi teka misava a valungwini hi ndlisa swona so swi hi pfuna yini hi ri vaakatiko hi ku na vona vanhu lava va vulavulaka hi vona i ti-business teti venge ma-business va lawulaka ikhonomi ya South Africa a va fanele va khontlha mavoko va pfumeli hi teka misava hayi president Jacob Zuma loyi venge va ka yena sweswi a ri president i ncini leswi a nga ta phati leyi nga ta swi endla ku cinca ka leswi loko a ri president a fanele a swi endli swi nga n'wi tsandza hi mhaka a ri president kumbe ka loko a ri ka vandla ra ANC leswi swi ta swi hambane kwihi vona ku la a hi tirheli ku lava ku pfuna vanhu kumbexani swi hisa
swi yisa kwalaya ka van'wani va nge maendlelo lawa ya endla ku navo vaaki va nga ha vi na ku tshemba ka timhaka ta political system hi ku kavula sweswi mi vulaku ni na ntsaho wun'wana ni nga va na wona la tatana Nyiko Floyd Shivamba kha vulavula ka huwe endla milawu a ku I'm not going to apologize on the truth. I'm not going to withdraw the statement. It's not going to happen. Aka vulavula ku khale ka president va lawuriwa hi va ka Gupta hikuva va thola Van Rooyen na evulena lowun'wana na Mzwane se aku hi le ku fambeni ka ku ya ka dictatorship se ku cince yini namuntlha ku cince yini namuntlha hi swona ni vulaka swona Botfred hikuva loko mi swi languta ku na lawa kumbexani va nga va EFF va nge hayi kumbexani i na ku leader progressive caucus ne le parliament sukwini a hi swona swi kandza swa vanhu swa tikomba loko ku ri na swin'wana nga ha va ku ri nyimpi or swin'wanyana laha leswi ni twisaka swona i swilo swimbirhi laha swi nga endleka Botfred ku ri ku na nyimpi ya swin'wana manana between yena na President Julius Malema leyi va nga laveki ku va a rivaleni which has nothing to do na tipolitiki leswi va swi va tsandzisaka ku ri va a rivaleni ku ri leswi lwelaka swo hi lexi then ku nga ha va ku ri kumbexana yi kona ya tipolitiki leyi va yi vonisaka swona mara leswi ni nga swi vona mina ku hava leswi va nga ta ku va swi discussa as a progressive caucus parliament ku ri va lava ku swi lunghisa a swi kona ende lexi bihaka i ku yini yi kona na progressive caucus leyi loko ku ri ku matsongolanyama a xi vichanisa van'wana ku la ku progressiwa yini swi nga tsandza malembe ya lama mankaye hikuva na va nge va la ku progress hi va lava va ri koho malembe ya nkaye va kha va fambisa tiko leri a la ku progress a suka ka phati yin'wana ya EFF a ya ka MK leswi i tsandza yini ku a ta progress hambi loko a ha ri kwala ka EFF vamanyi wa suka hala ka EFF i ya ka MK i ya ku progresseni a swi kona swilo leswi hinkwaswo ko va kun'wana na un'wana a ti langutela se hi ximbitshano ku ri xi na xixevo swo tanihi kwini a ku hava hina vanhu hi ngo bayizisiwa va ku ha tipolitiki ti ta hi pfuna system leyi a yi le ku tirheni yi nge pfuki yi tirhile nemetwe very system ya tipolitiki a yi le ku tirheni yi nge tirhi yi nge pfuki yi tirhile weri 0860002543 swin'wana swa mihleketo leswi tlhontlhaku leswi ku minkarhi yin'wana ni tshame ni vula ku na siku rin'wana ni nga tshama ni vula laha wun'wana wa va yingisela kha nghena no leswi vana va hemba hina hi la ku tatana yini ivi ni ku mara a mi ri kwalaya na n'we se namuntlha va hemba se hi laha ku ngo va ku kayakayisiwanini ka miehleketo n'we mi ri yini ku xiyimo xi te tani 0860002543 na n'wana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoyoleyo 0860002543 na n'wana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya mukeleni n'wana mingiseriwe nhleka masi mingiseri mpfukile na vaswona hi pfukile hi nga vona vati hi ku hatlisa man mela ku hatlisa mi vulavula yini hi straight line kumbe hi Floyd okay Floyd i teke leswi swi vula ku a very bold move ku kumeka a sukeni ka EFF swivangelo swa kona hi leswi swi le ku humeleni rivaleni ku va ve va tshukisana na matihlo va dlivana na hi marito yena na Malema hi mhaka ya leswi wun'wana wa miyingisela nga swi vula hi process liya loko ku fanele ku negotiate ka timhaka ta GNU cause Shivambu as a chief negotiator ya party ya EFF a recommend timhaka ta ku fanele ku va va part ya GNU mara ku hambiloko ri kene ku nwelela ka vona ka mfumo va kumeka va kuma ti-deputy minister positions and all that ku nga vi timhaka ta ku xikolokolo mina u fana ni va deputy president xikolokolo no fana ni va minister of finance se hi xin'wana hi vuxexo xi nga endla ku va na ku hambana loku ku nga va kona xin'wana xi humela ku rivaleni ku na munghana wa yena Makasela Mzove loyi yena a nga recruiter a ta ka EFF se a suka loko ku ve na MK and then in return Makasela Mzove a kumeka recruiter Shivambu sweswi i levele ka MK swin'we vanhu lava a va ri swin'we a university ya Wits
aka SASCO the structure leswi vuriwaka SASCO xa machudeni so hi fanele hi swi vona hi swi tekela nhlokweni ku na ti-dynamics to tala ti nga tumbela mara hi katsongokatsongo swi le ku humeleni rivaleni and leswi swi ni tsakisaka i ku hava la nga swi that's why ku ri na huwa leyi nga kona i ku xivambo is the brains behind the policies, the brains behind the strategic direction ya party leya AFF sweswo va ta va gainini lava va MK mhaka ku a va na structure a va na policy positions and all that eka kumeka a ya va pfuna swinene kumeka a khandla yini andla ku va va na ti-policy and strategic positions ta ku tiya leti nga ta kumeka ti ndla ku kumbexana nkarhi wun'wana party liya yi kumeka yi vonaka ku yi ya kwihi leswi ni swi chavaka ni kha ni huma i timhaka ta ku swi endleka va n'wi sukumeta va n'wi humesa hi ku famba ka nkarhi loko va vona se va ri stable a hi yeni mahungwini Nametwi kesele sweswo mingisero mukana Lona FM hi ta vuya hi yisa mahlweni hi languta timhaka ta mpox loko hi vuya mahungu ya misava na va ndzawulo ya rihanyo handle ka sweswo mahungu hi lawa na mani nkosi na Chauke cheka ela hi nga koma mingisero mukana Lona FM inangona ku Afrika wa vulavula hi ku tisela ku vona thi kusuka haleno a studio 1 again hi la bula na tatana Foster Mohade hi vulavula hi timhaka ta mpox kambe ta bula na bona le ka hafu ku bile awara ya 13 nhlekani lowu kwala ka mukana Lona FM makomba ndlela ani ku na rhamba we i nga yingisela u hundzela hungu ra Professor Nkondo amdyondzisangi amhlangananga na vohelo ka vutomi bya n'we ka 0657443911 hi ndlela hiyo le kasi ke a yisa mahlweni timhaka ti kumbe ti leti mi nga tikhoma kambe yimani ni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni na timhaka teto mi nga tikhoma kwala mi nga va ku mi kha mi yingisela mi ri kona nhlekani lowu andzaka leswi sweswo muyingiseri wa mukana Lona FM a ni ku hi ta twa un'wana wa yingiseri la nga rhumela nkandziyiso loko hi vulavula hi timhaka leti ta va Professor Nkondo a hi byela ku endleka yini kambe ke hi nga siya kona a hi sungula ni twa un'wana muyingiseri loyi nhlekani a ni tivi ku endleka yini laha hi ku ni twe mpfumawulo a ni ku kumbexana mpfumawulo wa muyingiseri kambe nga ra mpfumawulo wa muyingiseri nga ri voice note leyi hi vulavulaka hi yona a hi tweneni ku yirini hi vona mahungu ya ku biha ya ku khalabya Kondo yi hundzile emisaveni Professor Moshe Kondo hi ri ndyangu wa ka Kondo vazambala hinkwavo a va chaveleleki mukhalabya a nga ri wa vona ntsena a ku ri wa rixaka hinkwaro ra Vatsonga Machangani ku wa rixaka hinkwaro ra maAfrika-Dzonga va pfuna ka government va pfuna ka ti-forum ta ku hambana hina hi interact na vona direct ku va na lomu hi hambanaka hi miehleketo kambe hi ndlela ya ku hlonipheka va pfunini swinene ka rixaka forum va pfunini eka ku ringeta ku unite rixaka ra hina Machangani Vatsonga na hleketa tshama ni ya presenta mahlweni ka panele ya vona a Blue Vale Estate le xikarhi ka Johannesburg na Pitori eka hi presenta ka sweswi swa vuking va vitanile mindyangu hinkwayo leyi a yi apply swa vuking va ka Ncumalo va ka Mkhari va ka Mhinga va ka Mathebula a va heda rixaka forum bona va kha va tirhisana na va khale ka public protector Lawrence Mshwana va tirhisana na va statistician general Risenga Maluleke na van'wana va ku tala so hi vi na vona mitsombanini ya ku hambanahambana hi tirhisanini loko ku kha ku endliwa Vatsonga Machangani Royal Leaders Unity hi ku hi la ku pfuna tihosi ta hina i munhu a kota ku endla tipolisi to tala milawu ya ku tala ya ku fana na va Khoisan Act
a va contributa ku swi endliwa government a yi mama aka vona lo it's a great loss ka government ya Afrika-Dzonga a ni tivi ku vonele ra vona ka GNU a ri ta va ri ri njhani hikuva kusukela nyana tin'hweti ti nga hundza a va ri quiet kusukela kwala ka va January this year a va ri quiet andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sweswo mingisero mkanelo FM un'wana wa vangiseri lava va nga tisa tlhelo ra vo hi ndlela leyi hi swa hi vula swo leswi ku n'wami va tivaka n'wami nga hlangana na vo hi ndlela leyi ni lava mi ni lavisa Sasi N'wabila Mabasa loko no n'wi kuma ni nga tsaka ngopfu i tsale hungu rin'wana ni nga rhumeriwa hi muyingiseri laha muyingiseri ni rhumele hungu a ku Greater Giyani Municipality Mayors Cup ka Mayors Tournament va endle tournament n'hweti hinkwayo number 1 yi kuma 25,000 ivi va vitana Papi Cooper a ta performa 2 minutes va n'wi nyika 100,000 rand moni va hamba ke i tsarise sweswi a n'wi lava lo na swi lava ku i tita vulavula eta hi nyika vumbhoni lebyi a vulavulaka hi byoho hi ta kota ku va hi vitana masipala wu ta hlamusela hina tani Munghana Lonene FM a hi ri koho 2 minutes a hi ntiyiso a hi ri koho tani Munghana Lonene 2 minutes Sasi a nga vuli ntiyiso kambe hambi swi ri tano mi nge niki munhu 100,000 mi n'wi nyika 3 minutes ta 5 kumbe ku ta yima ku kambe ni nga se vitana masipala ni lava Sasi a ta ni byela ku veri Sasi N'wabila Mabasa a nga tsala leswi a ta hi byela ku lebyi vumbhoni lebyi a nga fika ka byoho hi byi kume njhani hina swi lava ku timali ta masipala ti nga hoxisiwi nga hoxisi timali ta masipala ni themba mhlawumbe va ta va kha va ni twa sweswi loko ku ri ku va tisa meyara va tisa meyara loko va tisa va tisa mindzuku hi kota ku twa ku hi mpela a xikarhi ka swiphiqo swo tala va nga swi kota ku ya va hakela 100,000 va hakela nkambi na hamba va lo tivitanela mehe ta performa ke va nga niki nchumu se Sasi u tena mhaka kahle la kambe loko ve u le ka xiyimo xa ku va u vulavula hi yona ni nga tsaka ngopfu kambe loko ku ri ka u le ka xiyimo lexi nga vulavulaka hi yona ni ta swi teka ku wa hemba kambe loko ku ri ka u hembi tana hi ta vulavula ivi hi ta vitana na va masipala ivi loko hi vitana va masipala va ta kota ku va hi pfuna ku ololoxa swiphiqo leswi ku na swiphiqo swo tala ngopfu leswi hi nga na swona hi nga langutana na swona tani hi doroba ra Giyani laha kambe loko se ku ve ku ta huma 100,000 ya ka 2 minutes ku ya hi leswi Sasi N'wabila Mabasa vulaka so hayikho ku nge vi ntiyiso kambe loko ku ve ku leswi Sasi a swi vulaka a hi ntiyiso naswo a swi ta va swi ri kahle ku n'we mi tshahiweke laha hi mi dyondzisa ku a hi ringeteni ku byela ku swa khomeriwa Afrika-Dzonga ku hangalasa mahungu ka nga ri ya ntiyiso loko ri ku leswi Sasi a swi vulaka hi ntiyiso mu pfuleleni nandzu loko ri ku ntiyiso na n'we swi ta lava mi tshika ntirho wa n'we hi ku swi ta vula ku a mu koti ni vula ku mi nge tirhisi 100,000 ku hakela nkambi yin'we a swi koteki ma swi vona se i xiphiqo lexi hi lava ku loko a xikomba xo hi katekisa mi ta se Sasi N'wabila Mabasa hi ta vulavula hi yona mhaka leyi na xithombe lexi a mi teka kona laha Giyani a nga mbarisangi leswi laha Giyani se swi vula ku mi yo xi kuma kolomu mi nga xi kuma kona swi a mi nga ri kona kahle n'we hina tani hi xitichi a hi ri koho a hi haxa kwalaya se hi mhaka ku a hi haxa kwalaya hi yo mhaka hi nge hi yo mhaka hi nge hi ta lava ku swi tiva swoswo leswo ku ya amahlweni i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ka hi ku haxela wona twi kusuka haleno a studio 1 a Giyani a hi kumeni n'wana mingiserelo nhleka Hello. Hi but I'm John Bodzot Nalanko.
ni la ku ta ile ya Botsfloyd ne ya Botsfloyd ka ngota hina va voti a di dyondziseni ku hlela vo n'watipolitiki loko va gangisela timhaka ta mhlawulo because va se va cina ku endliwa swilo hinkwaswo ivi hina hi va senda hi va vona minduku a hi twananini la ni kombela mi khoma kahle riqingho ra n'wina mi pfa mi nga twali se swi kavanyeta leswi mi twakarisaka xiswona a ni tivi kumbe mi le ku chayeleni hayi okay ni stage nyana ni malinyana kun'wana okay mani Joseph Bottom na mi twa boto mina a ni ku leswi hi xinghezi va swi vitana political slow process van'watipolitiki va jatela ka ganga leriya ra nambu va siya vaseketeri va vona hala ndzhaku ma twisisa leswi swi nga endliwa hi Botsfloyd ma vona so 11 wa malembe va maki khokholo ra vona Bothete va tlhela va ri tiyisisa va ri reinforce va ri demolish at last minutes why va nga yimelangi va tshama kwala ka EFF va endla legancy ya vona kwala ivi va hand over ka lava va taka va ri vatsongo la ka EFF va nga jati vanhu va japa vanhu mantwise Bothete green Bothete ta tshama yi ri green u nge yi manoko jana kwala u nga kona even then u nyika van'wana ximandani Bothete loko ri keni ku u tshame kwala se loko u ya hala lava nga vhotela va la rimbirhi va wena ke mantwisiwa Bothete na mitwa valanderi va wena lava va nga landini ka vandla leriya hi mhaka ya wena se u va siya va nga ri na lwangu a tinhlokweni ta vona hikuva wena u fambile so Botsfloyd leswi va nga swi endla a no va museketeri wa PFF kumbe yini swo fana mara yi ri ntlhava mhaka leyi mantwisisa se ma vona 2 million u ngheni yena munhu wo sungula ka DA ku va president ya DA ivi a tiyisa ku wa resign ka tipolitiki a hand over legacy ka lava nga ta nghena a nga zanga a japa yale se vo botiwa hina va tidyondzisi ku tshama ku stika in one place se swo tikomba Bothete ku ri vo ya hala va lava switulu mantwisisa se vaakatiko loko a hi ngo toyitoyi a no fuwela swa madzolonga a hi toyitoyini ku ri ku va na mavandla ya mbirhi South Africa Bothete ku fuma leri a swi byi swi lava ku toyitoya loko mo ni vula ku like leswi ni nga tshama kona a ni ku loko ku ve a mi va lavi mi va vhotela yini a ni vo voteriwa hikokwalaho ka yini ku fanele ku tokotoriwa phela loko mavandla ya ri 18 a ku sindzisiwi ku va voteleni hinkwavo va ri votelani lava mi lavaka ku va se loko va ze va votiwa va ze va nghena palamende va ri 18 swi vula ku hinkwavo ma va lavi ma vona va America kule kulweni ku lwa ti-politics swi sasekile swi aka ha vona ti-TV kwale Bothete i tivandla mambirhi mantwisisa loko u fika nkarhi wa tinhlawulo va heta kuinana xikipa a va nge ku mbala tili xikipa xa tinhlawulo loko xi hela xa tinhlawulo va kumeka xikipa mi nge swi vona mantwisisa se la kaya Bothete i ku van'watipolitiki namuntlha hi vanghana minduku i ti-enemies namuntlha ti-enemies minduku vanghana se va confuse lava mi kumaka a va tivi nchumu hi xa tinhlawulo mantwisisa na mitwa Bothete kambe a ni ngo va n'watipolitiki xikongomelonkulu xa koho hi sweswo phela ku confuse vanhu ku va kota ku kuma leswi va lavaka swona se ma vona namuntlha Bothete n'wina na Cindane ni museketeri ni bukela yindla Cindane marriage minduku lowu na hindza loko mi kha mi dya nyama ya nhloko na Cindane se ma vona ku nima ku yini hi yo mhaka va ku ta vambirhi ntsena ni mi tshiri botome ni khetsiri botome na ku mpanisela lexi hetsela ni Bothete ku na vayingiseri lava nghenaka na ti-sex to twala kwalano
ka van'wani Botphet loko munhu a ta kahle na swin'wana yo tsona swinene ni kuma loko a dropa riqingho kuma Botphet a yi teki ti-details ta yena a dyondza hi Botphet a swo boha ku hi nghena van'wani loko yi swinana ku na vayiseri van'wani va taka na ti-sex to tiya swinene yimani mi byeni nene ngonokolo a hi wa mina ene a hi wa munhu wun'we wa n'we hinkwenu se loko no teka tinomboro ta teka tingani ni ta teka tingani n'wana ngheni khesiri vutomi ra khensa 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kumeni un'wana mingiseri hi twa ku ye angula kwini hi 23 timinete ntsena ku bila ra ya 13 ntere ku nga ri khale ni ta va ni kha ni bulana tatana Foster Mahale hi twa ku va ri yini vona loko swi ta ka timhaka ta mpox kahle nxungeto wu ri yini hi le ka nxungeto wa njhani tani hi tiko loko swi ta ka timhaka to toleto hi le ka 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula inhleka njani fokele mjani papa ngipekile kombela khoma le Floyd Sibambo le ya me ku ya me Floyd Sibambo ni n'wi veka ka xifaniso xa ku fanele ku ri na u ri buti u ri na nsati laha kaya se u ri na nsati laha kaya kuma ku se va khirakhira nsati wa wena loko nsati wa wena a famba u teka un'wana se a suka a tlhela ka squeezer laha a n'wi khira hikuva loko u hleketa loko va ha ri ka EFF aba khira Zuma wa Zuma a nga kahle bring back money loko va Zuma a nghena vulavula ku kandza namuntlha ta va lulamile ka vona loko va tlhela ka MK loko namuntlha ta va u ta tirhela tiko ku fanele ku a nga tirhele tiko a nga endli swona namuntlha swa tikomba ku ri tipolotiki ta South Africa a ti tiyimiselanga ku pfuna vaakatiko va South Africa ti yimisele ku tirhisa swikhoma swa vona so a va telangu hi tirhela vanhu lavo tela va ta hi byela nkarhi kahle laha South Africa because va swi loko kambe loko ri ka va telangu hi tirhela swi vula ku tani hi tiko hi fanele endla xa n'wanchumu hi fanele endla yini hi fanele hi nga ha tirhisa xidemokirasi swo voteriwa hi tirhisa swa yini no ku va na xidemokirasi ku lava ku hungutiwa ti-political party leti ta ku va ku un'wana na un'wana loko a lava ku endla nhlangano wo endla ku va na ti-party at least ku va 5 or 3 a swi ta pfuna South Africa ti phela tiphati leti hinkwato ta voteriwa sweswi va na ku ri 18 leti nga palamende se loko ti ri 18 swi vula ku hinkwavo loko a mi lo susa yin'we lava van'wana va nga vhotela leyi yin'wana a va ta va va ri kwihi sweswiwani ma swi vona ka swi nga fambangi kahle nge pfuki hi ve na tiko rero ra ku kuma ku loko munhu sweswi loko la ku endla loko ni ri na xitandi xa mehe ni ri na vana n'wana a karhi handle ka jarata hi karhi hi nga twanani hi nga voni ku fana swi nge pfuki swi hi sekayele hi tiko swi nge pfuki swi hi sekayele so sweswi loko mina va ni ri na malinyana ni fanele endla nhlangano loyi a va na malinyana u fanele endla nhlangano phela un'wana na un'wana swi nge pfuki swi fambile sweswo a va lunghise vumbiwa ra vona va lunghise va hunguta tiphati mi ta swi vona ta va tiko na ikhonomi yi ta pfuka swi ta endlela ikhonomi leswi va swi endlaka swa ku hala na hala swa ku hela hala loko munhu sweswi mi nga ku lembe leri taka a suka ku ni ya pfuna nhlangano wa mehe ivi loko a pfula nhlangano wa yena ivi a voteriwa nandzu i wa ma no nandzu wa hi ma-South Africa because loko hi ma-South Africa hi ti xavisela ku tiko hi rini self a hi ti tivi swa ku hi yime kwihi hi rini self a hi ti tivi xa ku sungula ku hi yime kwihi loko munhu o ta kwala kwa dyiwela hi tsutsumela koho loko loyi a ta kwala kwa dyiwela hi tsutsumela koho problem ya ma-South Africa hi chava ku tiyimela hi lava ku endleriwa loko mo tlhogomela hi chava ku tiyimela hi lava ku endleriwa ene hi le ku xaviseni ka tiko hina self hi le ni nga na yo khalanga ni mi 12 papa cancer swinene sweswo 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi amukele n'win'wana wo hetsela hi nga se ka tlhogomaka ta mahungu hlekani hi khalanga mjani hi pfukele hi nga vona khalanga mjani hi pfukele hi nga vona boti hi pfukini a ni ta kuma riti mo chavelela ka varhangeli va EFF swi komba va luzekeliwe ngopfu or va lahlekeliwe ngopfu hi munhu loyi a va n'wi rhandza na ku hlonipha eka Floyd Shivambu ka leswi nga swi endla ni tshama ni vona n'wapolitiki loyi a nga tshama famba a suka ka phati yo karhi ka yin'wana ku va na swivulavulo vanhu va nga swi twisisi na ku endleke yini sweswi swi tikomba nga ku vanhu hinkwavo a va swi twisisi ku endleka yini hi Floyd Shivambu na n'wi hlonipha nkulukumba luya ene tiyiso vanhu vo tala vo va ku hleketeleleni va hleketa ku nga va ku ri leswi i mhaka ya leswiya sweswo
ni tlhele ku khombo kwale ka lava va nga fika va n'wi amukela hi ku na va swi tivi ku i lava yini laya a va swi tivi ku lava yini fana ku nghena ndzi ka mati a ndzi ka xijiva i fike nghene nga swi tivi ku na tingwenya tingani laha ndzi ka mati i marito matsongo lama nga ta mavula malama khalanga inkomu na mito boto wa mina ha khensa swinene man marito yalamo ma ni hleketise mhaka yinkulu laha ya ku za hungu ra tatana Xivambo ri nga heli i mhaka ya ku a ri tiveki ku ri le kwihi i tlanga tikhadi ya titumbeti kwala xifuveni xa yena vutlhari van'wani va ri vutlhari i xikombiso xa kahle xa vutlhari xolexo we u ri yini 0860 002543 na n'wana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ni le ku kumeni swivilelo swo tala leswi khumbaka AgriSeta se loko ve mi tirhaka ka AgriSeta kumbe mi tiva van'wani va tirhaka ka AgriSeta ni kombela mi va byela ku ni le ku va laveni un'wana na un'wana la nga ni pfunaka ku hlamula swivutiso leswi hi ku ni kuma swivilelo swo tala swo huma ka AgriSeta vhiki leri nga hundza ni ri na swin'wana namuntlha ku na vanhu va nga tshama laha handle la loko mo hindza hi laha ni nga haxaka ni ri koma mi nga swi vona ku hi le ngangeni leswaku kumbe hi le kerekeni kumbe hi le ka dokodela hinkwavo va rindzele ku nghena kwala se loko ni va vutisa vo tala va vona va vulavula hi timhaka ta ku va na swiphiqo swa timhaka ta AgriSeta se AgriSeta kahle swilo swa tiseta a swi tisiwa ni ta vutisa sesi Abigail vito leri na ta vutisa sesi Abigail Baloyi kusuka ka DHET kumbexana va nga ta va ta hi hlamusela ku tumbuluxiwa ka ti-AgriSeta a swi tisiwa hi yini hi ku vanhu vo tala va le ku hluphekini kumbe tiseta leti ti-Sector Education Training and Authority ku a yi ri ya yini ya ku ndla yini yi lava ku fikelela yini n'we mi swi tiva kumbexana mi nga hi pfuna hi ku swi nge koteki ku vanhu va tshama va kha va tala va kha va vulavula hi timhaka ta ku ku na xiphiqo hina hi le ka learnership ya AgriSeta hina hi le ka learnership ya yini a hi fanele hi kume yini a hi kumangi hi ta huma njhani ka xiyimo lexi kambe sweswo hinkwaswo mingisero ma hina ta swi lavela siku hi bula hi swona ku ya emahlweni kambe sweswi ni pfumeleni ni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yini kusuka kwalaho ni bula na tatana Foster Mohale va hi pfunanyana hi timhaka leti ta mpox hi ndlela leyo kahle mpox leyi yi la ku ta hi tlhelerisela kwele ka lockdown nako yi siveriwa hi ku va hi mbala timask kumbe ku endleka yini hi ku hikokwalaho ka yini tinhlayo ti ka tlakuka leswi va nge ku na xitsongwatsongwana xintshwa new strain yi va yi kha yi huma kwihi kambe sweswo hinkwaswo mingisero mina a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini nhlekani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Yesu mingisero Munghana Lona FM ni langutela ku bula na tatana Foster Mohale kusuka ka ndzawulo ya rihanyo a ni lave va ni tlangele lexiya xa ku a hi sukeli mhaka nje hi ku lavela vativi se andza vheni swi tiva ku a swi vula ku se va fikini tatana Mohale la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ya twa yaleyo mhaka alright a hi amukeleni tatana Foster Mohale hi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku va ri yini mhaka leyiwani leyi hi bulaka hi yona nhlekani lowu ya timhaka ta mpox Mohale nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM nhlekani butet le mi kentseng nkarhi loyiwani thanks and greeting ubani Lona timhaka ta mpox ti tikomba ta haya tikulela a hi sunguleni laha ni vone van'wani va switichi swin'wani na kwala swi pfa swi vuriwa va vulavula hi timhaka leti ya min'wina mi nge te hi nga ha vulavuli hi rona vito leri a swi koteki ku tanihi ndzawulo kumbexana mi humesanga xitatimende ku vanhu va xi tiva ku vito leriya ra ku mi ri vula ri helerile a ri pfumeleriwi which one the one ya monkeypox ya monkeypox a ni mi te hi nga ha vuli ku monkeypox swi na timhaka to ka ti nga ri kahle yeah in peace so I think 3 years ago World Health Organization yi humesa circular ku ri no because timhaka ya ti stigma va change vito from pox to mpox so that vanhu va ta va free ku va vulavula yona if even vanhu va khome yona at least va nge churi no vanhu va ta va discriminate so that's why va kumbela no misava hinkwato a yi cinceni vito from monkeypox to mpox kambe hikokwalaho ka yini ka ha ri na ti-newsroom to tala ta ha tirhisaka na namuntlha na sweswi ka ha ri na ti-newsroom leti nga le ku tirhiseni monkeypox swi nga va swi vula kumbexani
a va swi vonangi a swi koteki ku tanihi ndzawulo mi tlhe mi humesa xin'wana xitatimende xa mayelana na sweswo. In fact, the statement you may see there is na WHO wa humesa every time you endla interview. If you now so unuvutisa unisungula interview u mention monkeypox, the first thing that you correct normal. I vulavula ukuthi I monkeypox anymore, mpox. But sometimes vanhu va na choice ya vona no, now you are comfortable with this even though akumelanga. So that's why ilava ku byela vanhu va hina especially va teka mahungu presenters na editors please I tirisaneni na Department of Health and Welfare Organization. If we change our swilo, please inga tirisi it's like one says ukuma munhu akume flag ya South Africa ya khale. So that thing I cut. So vanhu avalava ku move from or avalava ku transform. So that's why ilava ku byela vanhu va hina please especially abateka bahungu na presenter takwana ti veteran presenter takwana na vu big pet I tiriseni nkarhi wa hina airtime ya hina u donisa vanhu with the right information. Se a hi sunguleni swi tikomba tinhlayihlayi ti ka ti tlakuka Mohale kahle tanihi Afrika-Dzonga hi le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta mpox? No i ntiyiso ti cases ta yona mpox ta increase misava hinkwato na ti ta change na ti yona ti variant especially na other countries but va kume variant wa yona strain ya ku low contagious as compared to ya so that's why lava ku byela vanhu va hina not safe even though situation is under control la Afrika-Dzonga so as tivule uri hi fanele ku relaxa I continue our efforts to prevent transmission of this disease called mpox. A hi sunguleni I va mani ku na vanhu kumbe generation kumbe vanhu va malembe lama mi nga vulaka ku ve le khombyeni ka ku va nga khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi khale loko hi vulavula hi COVID-19 xikombiso a mi vulavula hi ti-underlying conditions mi kumu laha ka mpox swi fambisa ku yini? Sweswi ka mpox le mhaka leyi ni ri tshamarisana hina as mfumo i ri sweswi la Afrika-Dzonga I khome vanuna ntsena so na hina ya tivutisa hina ya tivutisa na why vanuna ntsena unlike tindhawu tin'wana ta ku fana na vukhongo I khome vanuna vana vanhu vakulukumba n'wansati and so forth so na hina na tivutisa na why la Afrika-Dzonga I khome vanuna ntsena mara sweswi a tivuli ku ri vuvabyi va kuma vanuna ntsena I nga khoma un'wana na un'wana anytime. What's that? Aye, Mohale. Aye, yes. Ama vulavula mujano le skimini ama kombisa muku a swi vuli ku yini? A swi vuli ku ri vuvabyi va kuma vanuna ntsena based on tinambara ta hina sweswi I khome vanuna ntsena lava ku byela na vasati na vana na vanhu vakulukumba vakhegula na vakhalabye if vana ti-symptom ta yona vuvabyi lebiwani na vona va nge relate va tshama va ri hayi no a hi vuvabyi va hina wansati I vuvabyi va vanuna ntsena so byi nga koma munhu un'wana na un'wana. Se I vuvabyi bya COVID a yi nga hlweli man se bya dlaya byi teka nkarhi wo tani ku endleka yini? Ya no bya dlaya ta tsunga na nkarhi ya COVID a va na ti-variants ni kumbulisa ni sungula I beta no I alpha wa landzela beta wa landzela yin'wana ni vele vito va then wa ta omicron so ti hambanahambana sweswi una variant ya njhani yin'wana variant wa strain it's more dangerous than the other one so that's why variant leyiwani I deala na yona la Afrika-Dzonga a yi contagious ngopfu a yi vavi ngopfu but ya dlaya that's why na vanhu vanharhu sweswi va lovile I mhaka ya byona vuvabyi lebyiwani but leyiwani variant leyiwani va deala yona tindhawu ta ku fana na vu DRC that one is more dangerous that's why na vanhu va lovile I mhaka ya vona vuvabyi lebyiwani nambara ya kona I le henhla as compared to Afrika-Dzonga but sweswi a ti vuli Afrika-Dzonga swilo swi nga change at any time if u kuma u ri munhu na munhu wa kuma Congo a khome vuvabyi leyiwani a khome variant leyiwani ya dangerous Afrika-Dzonga a spread this one a nga xi tivi so swilo swi nga change at any time that's why byela vanhu va hina uri na sweswi swilo swi under control but a ti vuli ku ri minduku swilo swi nge change swilo swi nga change nkarhi wun'wana na wun'wana. A hi tseleni
Marian ka rixaka ku nga fika laha hi nga vulaka ku hi ya ka lockdown kumbe hi sivela njhani hi ku a ni mi tshama ka mi vula n'wina va ka rihanyo mi ku sivela swi tlula ku tshungula. Yeah, no, since Africa World Health Organization na Africa CDC i tona ti-custodian ta mhaka leyiwani ya rihanyo la continenteni la misaveni va ri sweswi ni nga wari i mhaka ya ti-lockdowns or travel restrictions a yi concentrateni o mhaka ya prevention and treatment. So it does depend on the situation ta vanjani. In situation so sa change what do they want to dlaya vanhu vo tala within a short space of time and we spread them misava hinkwato obviously it ta fika i mhaka ya ti-lockdown but sweswi va ri no i nga wari ngopfu i mhaka ya ti-lockdown a yi endleni ku ri ni kume ti-vaccine na treatment ku ri vanhu hinkwavo la misaveni va kume yona vaccine na treatment so that i nga fiki i mhaka ya decision ya ku teka xiboho xa yona lockdowns. No, ni mi twile Muhale ha khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina. Ku na ku chava swinene loko vanhu va kha va twa ku va World Health Organization va vilela va CDC ya Africa na ya vilela se swi tisa nxungeto wukulu wa ku chava. Ku ve un'wana i ri ni mi vutisa ku vutshunguri ke swi koho swo tshungula vuvabyi lebyi loko swo tshika munhu va ku i khomiwe hi byona? Ku na ti-signs and symptoms ta vona vuvabyi leyiwani so that u ta successa la u nga ri i booted or u kume vuvabyi la mpox swa ku fana na eLimpopo especially aBuloveli va vitana marunda so i yona marunda just now change mhaka ya climate change because swilo swa change ma climate change endla ri swilo leswiwani tolovele kona ti change if vuvabyi lebala vi nga dlayi ngopfu sweswi vi sungula ku dlaya vi dlaya ngopfu so sana mara ani maruda Muhale loko wo ze i khomiwa eSouthini a ma ha vuyi ka wena? No, because in mhaka ya climate change SIN murile swilo swa change sweswi la misaveni a swi endleki la leyiwani i tolovele swona so that's why na va byela vanhu va hina ri if wena u hleketa ri no u ta kuma u khome swisiso swo kulukumba swo tlhontlhonya ngopfu u nga hleketi u ri maruda leyiwani ya toloverile swilo swa change because na vuvabyi na vona bya change so that's why ni ri vanhu va hina if u nga ri vuvabyi lebani a na vu tivani vu toloverile no leyiwani a xi dlayi no swilo swa change swa ku dlaya u nga swi tivi because a yi na ti-science hina. na mitwa Muhale khensile swinene nkarhi wa n'wina mi hlayiseka ku tiya ku engeta ngopfu ke byabye wa khensa swinene kulukumba Foster Muhale kusuka la Askiminda kambe hi bula na vona va yimele ndzawulo ya rihanyo eAfrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya dokodela Aaron Mtswaledi tanihi holobye va kha va vulavula hi timhaka ta ku ya mahlweni ta tinhlanhla ta vanhu lava khumbekaka hi mavabyi ya mpox lama vengi va kombela ku na n'we mi tirhaku hi timhaka ta swa mahungu kwala ka switichi swo hambanahambana ka maphephahungu papalatani ku tirhisa rito leriya rin'wana ra mi ri helerile tirhisani ri mpox mi nga kumangi pox hi ku loko mi ndla sweswo swi endla ku loko vanhu va ku languta va ku hi welu yi ngana mina no vilerisa hikokwalaho ka yini va lange vafowethu va vathya vavabyi lama va ku mavabyi lama mahlangana na vafowethu hi ndlela yaleyo yo a swi hlwelangi mhaka leya ya 100,000 hi leyi ni vona tatana Stephen Mavunda va fikile la i mani hi ta twa ku va ri yini kambe hi ta bula na vona ndzhaka leswi hi sweswo mingisero munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula nteri mara Afrika wa vulavula mina Afrika wa vulavula na mingisero un'wana i rhumele hungu ivi mina ni nga zi ni hlwela mani n'wini i lo ni rhumela mingisero loyi a ku khala ngo ku na tsala leri Greater Giyani Municipality Mayor's Cup ka Mayor's Tournament va endle tournament n'hweti hinkwayo number 1 yi kuma 25,000 rand ivi hi final va vitana Papi Cooper ata performa 2 minutes va n'wi nyika 100,000 rand moni vamba ke va tsarise sweswi Sasi N'wabila Mabasa va tsarise sweswo se i mingisera nga ni rhumela xifaniso lexiwa le a ku ri na tinkambi ti kha ti nyanyula ntshungu un'wana wa vona a ku ri Mark Trevor
Mark Trevor a nyanyulwa ntshungu wa le kaya hi ku tirha kwalaha a hi amukeleni muvulavuleri wa masipala hi twa ku mi nga teka 100,000 mi ya wu wisa Mhlave kanjhani enhlekani Ehlekani Khalanga mi pfukile hi pfukile hi ngo vona vayingiseri hayi pfukile mi twela kulanyana swi twala mi tshunelanyana ka xexo mi tlakusanyana na rito hi kota ku ni kota ku kumbe hi mi ni rasaka a ni na phela na swo loko mi ni rasa swi endla ku swi hetelela swi endla nga ri mi n'we mo vulavulela hansi kasi hayi ni byeleni ku na sasi n'wabila mabasa a nga tsala loko ni nga hexi i Facebook leyi nga tshahiwa laha muyingiseri a ni rhumela mi tiva yini hi timhaka leti 100,000 ya Papi Cooper inkomu Khalanga hi ririmi ra vadyanhlampfi a hi ta ku hi disappointed ku hindza na mpimo andzaka ku va na ntirho wo saseka swinene ku na vanhu lava mana ku na ku mi vitana hi ta vulavula hi swona se hi lexi ku na vanhu lava va nga ti-enemies ta progress kahle Khalanga ni swi vona kahle loko swi fika kwala ni voneni post yaleyo tolo yi nghena and xo vava ngopfu i mhaka ku loko ri ku a ku lori oxeka vito i mukhanselara post yaleyo wa masipala wa Giyani wa ku lava ku vambiwa mi vula ku sasi n'wabila mabasa i mukhanselara Khalanga mukhanselara wa masipala wa Giyani swi vula ku va tata siku rin'wana va ta hi hlamusela se hi le xiyimo va vilela na vona ni twa va vulavula hi confidence leyikulukumba ni ku yi hakeriwe nkarhi muni mali ya koho na le ka ra mhevoko a yi ta va yi hundze hi koho Khalanga before ya hakeriwa leswi swi vula ku CFO wa yi tiva sweswo so mara ene mahungu ya mavunwa ni ri hangalaka ngopfu ntiyiso hi wihi kahle hi mhaka 100,000 futhi 100,000 and visa v 25,000 va endla swilo swa hina swi va leswa swa ku a ku va swa matlangwani mo hi rhanga hi ku vula ku Papi Cooper a nga tisangi hi masipala a stadium ene masipala a nga n'wi hakelangi na peni sente wo tshuka na loko ku ri ku a hi hakela masipala a nga hakeli kwalani na kwalani so ende mo hi tlha hi swi vula kambe Khalanga ku hina a hi voni ku ri crime ku va Papi Cooper a tini le a ta perform ngopfu hina hi ri kona hi nga swi vona vanhu lava a va kha va performela a va tsakini swinene ende ho lava ku ta loko hi languta hi tihlo ra Mayors Cup i brand a ku na xin'wanyana lexi hi hungasaka Giyani handle ka Mayors Cup mara 100,000 munhu u yi teke kwihi kumbe xani vona khanselara va nga swi kota ku ta va ta hi khanselara va what man kumbe PR council PR council va vandla rini leri fumaka okay a ni swi fanele swi landzelerisiwa swilo leswi swi fanele swi tshikiwa njhe phela swi fanele swi tisiteka ku okay vandla ri yima naswona ku endleka leswi na ri nga va rhuma na n'we tanihi masipala se mi ta endla yini hi ku miri a hi ntiyiso leswi hawa emuchaviseki ka hina va hi thorini vana lava va tirhaka na vona tikoho tindlela leti va swi tivaka ku va ta ti tirhisa a ni ri ku sungula hi vulavula hi sweswo swa ku kumbe proof va na yona ya ku hi hakele 100,000 hi hakela Papi Cooper ematshan'wini ya ku nyika tiplayara mali yaleyo ya ku vonaka mara loko ntiyiso lowu ni nga tshama ehenhla ka hosi ni nge ri a hi n'wi hakelangi Papi Cooper na loko ku ri ku i hakeriwile a nga hakelangi hina a hi swi tivi u hakele hi mani Mark Trevor a ri mufambisi wa nongonoko luwa ni n'wi voni na kha vitana Papi Cooper loko a nghena kambe na hi half time ni n'wi vona kha performa futhi Papi Cooper swa se swi vula ku nkama luwa loko a n'wi vitana ro sungula Papi Cooper Mark Trevor i performe 1 minute ivi loko a vuya futhi ka hi half time a performa 1 minute hi ku 2 minutes hi ku sasi n'wabila mabasa i tsale ku i 2 minutes Khalanga hileswaku ya ku hi khomisa tingana hi yaleyo hi vona va nga hi nyika authority ya ku hi rana tournament leyi ene na loko ku ri ku va lava ku hi dlaya tournament leyi va ha ri na yo authority ya ku hi endla va ku dlayani tournament yaleyo ku nga ri hi ku va fambisa mavunwa a handle moni hundza swintsongo ka liya ya mhaka ya
25,000 va nge i yintsongo i ntiyiso loko hi langute ku institution ya ku fana na Greater Giyani Municipality hi nga vula sweswo hi ku i yintsongo ni hlangane na ti sponsora to tala leti endlaka ti-tournament ta vobini va ku hey mali leyi i yintsongo mara ni agiwa na voho khalangani ku a hi yintsongo tournament ya hina yi bigger than tournament liya va nge yi nike team yin'we 300,000 rand hi ndlela yi hi mhaka ya ku ya hina a hi langutangi ntsena ka ku hi lava ku ta nyika team mali va huma va famba va byaleni va share mali liya vanhu va heta hina ku na element ya development hina 31 ya tiward a Giyani sweswi lembe leriwani na malembe lama nga hundza a ha ri na ti-sporting codes tinharhu ti-sporting code leti tinharhu letiwani ku nga netball soccer ya vaxisati soccer ya vaxinuna ene ni vilerisiwe hi ku vona swinene leswi swi ka swi tlanga netball loko swi lahlekeriwa swi rila swinene a swo rhobiwa a swi lo hlangana na kamberi vanhu a va hlangana na tinyarhi ti ka ti rhuva a swi hlangane na vanhu va experience ma voneni ku a vo swi nyika heyi mi nga swi vuli sweswo swi nga hi tengisa ku so lexi ni lava ku komba xona 31 ya tiward ta hina va netball hi va xavela kit hinkwavo lava hi nge i ti-champions from the ward level u va a ri na kit before a ta sungula ku tlanga a Giyani Stadium u na jersey sweswo so hi xave more than 90 some amper 100 ya ti-kit i mali muni swi nga hi tsandza loko ho tshika ke a va hi pfumeleli va ku tshikani ku xava ti-kit mi nyika team yin'we mali na ku tshika kumbexana sweswo swa kit swin'wana kambe ku tshika loko i languta leswi swi kha swi endleka ku hela ka vhiki kun'wana na kun'wana loko ku nga ri na tournament me a ni nga swi languti hi vatlangi ntsena a ni swi languta hi tlhelo ra ndhawu ku a ku ti komba ku vanhu va tsakini van'wamabindzu veri a mi va hakerisa van'wamabindzu ku va va nghena va xavisa a hi va hakerisa a hi va registerisa ntsena ku hi ta va kota ku va lawula mi tiva ku mi tinomboro tingana hi sungurini hi ti-20 loko a ni hamba ni ya endla nyana ti-recordings nyana ti-short video clips ni vulavula na vona ku mi swi vonisa ku yini swi famba njhani a ku na wun'wana ngeti ku dya nkarhi loko va vutisa ku hi ya na swo mahlweni a va ku hi navele nga ku sunguta after 3 months yin'wana na yin'wana so swi vula ku vanhu lava a va ri ku hanyeni that's why ni ku hambana ka tournament ya hina leyi na leti ya tin'wana ta ti-private i ka ku loko leyiwani yi tisa vutomi ka Giyani hinkwayo ikhonomi nyana ya Giyani ya antswa ya kulanyana so hi khensa loyi a nga hi tisela Babi Cooper yaloyi a nga n'wi nyika 100,000 loko u n'wi nyikile 100,000 ku se hi dumini hi tiveka national manje hambileswi hi thyakisiwaka mara masipala wa Giyani vaakatiko va Giyani rest assured a hi hakelangi Babi Cooper 100,000 hi hava loko a hi ve na 100,000 i nge mi voni swi ntlambantlamba swa hina swa laha kaya swi fole swi za swi pfumala na space xa ku performa ku mara Mark Trevor ma n'wi hakela kumbe i va kha performela kaya loyiwa wo kokiwa loyi ku famba performa kaya fambe ya performa hi le kaya okay nemetweni khetseni mhlaba ya khetsa swinene mina ni mi nyika ntirho kaya ni mhaka leyi ni nge yi tshiki mina yi helela moyeni ni ta lava ku tiva ku meyara va ri yini hi yona loko meyara va mi rhumini ku mi ta vulavula la kambe na vona va tiva ta swi vulavula ku va ri se ku ta endleka yini ku ya mahlweni na murhangeri wa vandla kwala aka Greater Giyani a ni ta tsakela ku swi twa ku i ri yini yena hi loko ku ri ku xirho xa vandla ra ya hi xindla leswi loko ve a hi ntiyiso kumbe loko ku ri ku ntiyiso sesi a va ti laha hi ta kota ku vona vumbhoni lebyi va nga na byona bya ku papi i hakeriwe 100,000 loko vo ta na vo hi nga tsaka hi ku anakeni hina hi tirhi hi maveriveri ene a hi yimeleli munhu hi lava mhaka mina ni lo na vona xithombe ni swi vona ku hayi a va nga ri kona hi ku xithombe lexi a hi xona xa siku leriya Mark Trevor loko a ri kona laha a ta yima na mina hi ku a ni n'wi vona loko hi ri le stadium leyi ku hayi wa swi vona ku fike papi la kambe hambiswiritano khenseni swinene mihlabele ku mina na hava lava sasi n'wabila mabasa ku ni kota ku hlangana na vona hi ta kota ku twa ku xikongomelo a ku ri yini hi ndlela leyi hambileswi un'wana muyingisela nga ni rhumela hungu la i ri khalango mi nga hlamali ku bizi ku la handle
kuna straight line na third term ta tivi ku swi nga va swi fambelana na swona na kambe swi ri tano straight line na third term a ni tivi yini na swona sweswo hi khensile swinene mhlaba inkomu khalanga hina va nga hi toti hina hi yele ku tirha laha masipaleni khensa inkomu sweswo mingiselo munghana lona FM va vulavulela masipala wa Greater Giyani leswaku mina rixaka ra ka hina loko a swi koteka mhani ta rhurha ni nga ha vi rixaka leri hi ku nala wa hina ni hi hina vinyi a ku si tshama ku ta munhu wa le handle a fika ku ya wa tiva ku cini ne n'wina rixaka leri mi ngete na lava ngete Giyani yi ta va marhumbi a hi rixaka rin'wana hi hina vinyi ene loko mo ni lavisa lowa ngete Giyani yi ta va rhumbi ni ta kota ku n'wi vutisa ku na swivutiso swimbirhi swinharhu ni lava ku a ni pfuna ku hlamula ku a context ku na leswi va nge ri a ri ka xiyimo xa njhani loko a ri teka xiboho xa ku Giyani yi ta sala yini marhumbi a lava ku fikelela yini ku siyari mina ni suka ka manghena purasini ni ku heyi na ti antswisanyana ya tshama lokixini kasi ni wona afika ni wela lokixini leri ve nge ri fane ri sala ri ri marhumbi hi mhaka yihi se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta swi lava ku swi twisisa ku ya amahlweni hi ndlela mhaka leyi a yi helangi mingisero mina nkarhi wu nga ta hela a yi helangi hi ku na va tshemba mina ku lava va nga tsala post leyi va ta kota ku hi hlamusela tanihi rixaka ku va fike njhani ka post leyi va na vumbhoni bya ku u nyikiwe 100,000 mina ni ta va kaneta lahaya ka 2 minutes hi ku munghana lonene FM a yi ri kwalaya se a hi ri koho hi swi vonini ku hayi a nga performangi 2 minutes kambe ni ta va kaneta lahaya ka 2 minutes kona na va kaneta ka ha ri sweswi kambe leswin'wana a ni swi tivi se a ni ta tsaka ku loko vo ta hina hi zi hi mi vamba se sasi hina hi lava ku mi ta vulavula ntiyiso mi byela rixaka hi ku loko ku ri ku mi lahlekisa rixaka ivi ku ri ku mi khanselara ma swi vona ku se hi ya kwihi tanihi tiko loko ku ri varhangeri va hina hi vo va tlhela ku va hi lahlekisa hi ya kwihi tanihi tiko a ku na laha hi ya kona kambe loko ku ri ku mi le ku lweleni rixaka ku huma ntiyiso ku ndlela ku rixaka ri kota ku humelela 100,000 yi nga tisa ku hambana aka masipala wa Giyani i ntiyiso sweswo kambe xivutiso i ku i ntiyiso ke sweswiwani loko ku ri ka hi ntiyiso hi la xiphiqo xi nga kona loko ku ri ntiyiso hi lava vona va lava va yimela ku rixaka kambe loko ku ri ku na leswi mi yingisela henhla ku swona laha ku i timhaka ta va straight line na va third term se ku ri swi vula ku na sweswo swi hi vangela xiphiqo xa ku van'watipolitiki ematshan'wini ya ku mi hi hluvukisa mi hi kokela ndzhaku hi mhaka ku mi wela kwihi na sweswo swa hi onhela tanihi rixaka se a hi swi lulamiseni n'wina mi va tivaku va tiseni hi ta kota ku bula na vona hi ta kota ku twa ku va ri yini hi mhaka leyiwani hi ndlela yi yeleyo a hi vugimeti kwala nongonoko hi vugimetile mingiselo ya mehe nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula ni ku tisela lowu nongonoko tweak kusuka la studio 1 a Giyani ni vulela ku loko ku ri ku va ni twa Sasi N'wabila Mabasa va ri kwala kusuhi va ngo vhe va ta hi kota ku vulavula va ni komba vumbhoni lebyi hi yo mhaka ni kha ni tshikelela mhaka ya ku ni kwala kambe hambiswiritano i nongonoko Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lona FM ku na vayingiseri va mina va nga tala laha handle va lava ku ni va pfuna hi leswi na leswiya nongonoko dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe hi sungula hi hundza hi le ka mahungu ya misava ya ora ya 2 na Maninkosnat Chauke hlekana wa n'wina vulonene la studio a ni ri na tatana Patrick Shai na Sunduza wa ka Minga mbana siku lerinene tata mahungu